Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still Obotela DJ. So bengithi namhlanje ngifuna ukwenza i-video about i-festival kaMaskandi okuyiyona inkulu kakhulu. So iPhucuzeko Festival iyabuya again ngomhla ka-30 August izobe iseThekwini ePeople's Park lapha neMoses Mabhida. So Speaker Nawe ezi-channel ezi-YouTube channel esafuna ukukhula. Sijwayele kakhulu sisirekhode i-content ye-hip hop but ngifuna sibe laphana. So thola ama-pictures amabhinqa, sithole ama-views amabhinqa because uMaskandi like indlela osukhule ngayo and indlela otrenda ngayo like I think nathi deserve lama numbers amaskandi. So bengithi mhla ka-30 August inkosi mayivumile so Speaker Nawe sifuna ukurecorda khona. So i-festival nje indlela emarketwa ngayo nendlela abarelaxe ngayo iyona le engenza ngibe interested iyona because ukhona umngane wami laphana uNdo uyena umuntu ojwayele uyi-attenda ke le nkabe yami ke le. So this ngithe ngifuna ukumjoyina nami ngiyobona kwenzakalani laphana but abantu oyibona ngempela engafisa ukubabona beperforma live engakaze kubabona abantu abafana boLimit Nala nomuntu ufana khona lento na lefika kuthuma afika izolo. Omunye umuntu ngisafuna umbone eperform stage ngibona lento yakhe ngempela ikhona ngempela because umuntu osekhule kakhulu uMaskandi like and I think ama-hit song unayo inhlanhla yawo. So bakhona abantu abafana noGatsheni angaze ngimbone naye performa live. So ngiyafisa ukuya kuleyo show i-lineup ingakaphumi ke because izinto zalaphana zenziwa ngo-last minute but amathikithi ayathenga amabhinqa aphula apha amabhinqa abhukha amahhotela amabhinqa asupporta akawafana la ama-hip hop e-house ama-hip hop e-event lawa e-hip hop because izinto zakhona ziba slow and abantu babhama thithi ngo-last minute. So mhla ka-30 August i-People's Park eMoses Mabhida iPhucuzeko Festival hopefully mhlawumbe basithenga ama-general tickets awu-2 so wazi ukuthi laphana sithole i-access emide mhlawumbe sikwazi ukuthi sikhole ukuthi sibe seduze namanye ama-content creator lawa amaskandi okuyibona abantu abakhulu abantu abogwajo onhlaka production because ibona abantu abawulandelela kakhulu uMaskandi oba oKing Zozo. So hopefully maybe sobabona but sobona khona le phambili.